Declaração de Husi Presidente Federação Ciclismo Timor-Leste, Herculiano dos Santos, jornalista, benghira remata ao encontro o Presidente da República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial Nicolau Lobato Bairupite Quartane. Niadehan Husi Parte Ciclismo prepara atuativa Faletor Timor, hanesang uluk Presidente realizauna, may beikos parado tihatinan barak. Prepara atuativa Faletor Timor ni, Tour de Timor ni, hanesang uluk presidente pernah alot ya, mas be buatnya parado tel kliurona tinan barakona maklaw continua fali debe presidente de ano kata atu prepara Tour de Timor ne tambah ita tinggi ser gabun amutu ko Indonesia nebe kata atau di sini alusan atau star ne hosi Indonesia mamaika atau estar ne terus preparação depois prepara até a me entrega para presidente mas se decide. Nihateten sira se prepara depois entrega para presidente mak decide. Benghira mak bele realiza Tour de Timor ne. Atividade Tour de Timor antes ne halaona no dadang ne parado tambah benghira sur problema mas be la resolve no emahotu halai ses se problema hirak ne. Emerenciana Pinto STL News.